salah si dinna fungsina puasa insya Allah nareki adisi di singa puna nabita rampe puasa ki beramadi singi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'alang ke hadir iro malak da isukuru keng rilalanay wattuwewe nasaba ang kamuki maka sama mapuasa betul na ye macay mak deking napat tentu memang ni makadai madose kode na puasa soe tapi iro de ni seng mak deking tapi isurin ni taulang. Iya tahu pan nami lo mapuasa dari kumitai ulang apa nabi tamak kada. Iya kumitai ulangnya puasa ko katapi ko de mitai. Pagan na bulan Saban. Ya ko iya itanay makaraka dua-dua na ya de gawon ro ya pak iya de bisa mak deking de tahu ita mau mita ulang. Iya ro macai mak deking. Manasatoji pak deking apa aja nama kada ramalang. Gerhana matahari, gerhana bulan, amo si tau piakan data ni satu reki. Amo dati namu mendek na pasto. Nila sangimu ba ulang, asalan nasalaini ulangnya. Yoloy labuas soe, na ulangnya. Mukba ni ulangnya sana. Na nisa reki kira amo si di bidaraja. Nisa to makara de, yolo ni mata soe labu na ulang. Naya ko degaga pakak kasa di masa nabi tu pak de pakak kasa dega teropong ia panawat dingiri tayro ulangnya ia panemu ba ulangnya mana cerita ko dega pakak kasa apa pi daraja menre ia ko si di mi daraja dua daraja telu daraja ai delu lemita. Tapi makokwe angkana ala canggih. Mapamula puluh tamurang latu Indonesia bagian tengah, latu Indonesia bagian barat. Yolo mite timuran ni tadi tapi nape talu daraja awannya. Nape talu daraja ni tani. Loko bagian tengah ni tatoni. Tapi nataja ni boleh watang. Aceh. Imunri menyang kalapuran na iro. Apa munri manilabu mantasok perwataro. Jadi itu terlambat akunya apa kengkah. Tapi keputusannya alhamdulillah. Mana sani masih dini maka deh ulan ramalannya soe. Jadi aja nata buka, aja nata kada baja pipa. Nah, sini no masalah lebih yang kadere. Pungan ta'ala pancajiwi bilangan na ulangnya. Jadi itu gawat di roba-roba maka 12 ulas si tahunnya digawat di roba. Amutanya selang 12 tuh ulat tuh pungalat ta'ala sendiri pawi inna iddatas syuhuri indallahi ifna asyara syahran bajapu bilangan na ulang ngeri sisena pungalat ta'ala tuh 12 taulino ini tuh maling nyasang igang kana pada lain nasang itu angka makada Januari angka makada Muharram ini makada ki Muharram tapi makuraki mapala iye Muharram sampai Zulhijjah yang ke ramalan ko tuh ya ko na Januari Februari sampai Desember dia teruntuk ramalan ko tuh apa tani meto salang mak buah ya tuh jadi ramalan tuh
Nah, ya pikir untuk ramalan bila Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Angka ni ramalan tu. Ia ulan ramalangi napite pun Allah Ta'ala mencaji sayyidus suhur. Betul sayyid, ia je koi diogi makadaki arungi. Pangulun nai ulangi ro. Sayyidus suhur. Ia ramalan ro, pangulun nai ulangi. Magay nasaba iro ulan ramalang napite pun Allah Ta'ala untuk paturungi korangnya. Iro terutama ro. Ramalan na bunga turu korang itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ulan ramalat tu nun ripung Allah Ta'ala paturungi korangnya. Magiro korangnya hudal linnas. Mancaji apa tirongi loko rupa tawe. Tanya bahwa seleng itu, korang itu rupa tawe. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa tirong? Yang mana petunjuk aku tuh? Sini no masalah lebih yang kadere. Gangkan itu ini selenge koramalangi dianjurkan akibat amalak pamega-mega baca korangi. Napanas nabita ia tu suruga mudani oko tau bacengi korangi. Al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Suruga mudani oko patan rupa tahu. Pertama taliul Quran. Ia angkai toli perhatikan italiti korangi. Ia teliti mapamula bacana, betulna penafsiranna si bawa maknanya. Ya kok korang itu apa italiti? Bacana, betulna, tafsirnya, maknanya. Maknanya. Napai bacana korangi, liwa memang eganna apalan pas sedeki pung Allah Ta'ala. Maka dia lebih tah man qara'a harfan min kitabillah. Nigi baca korang. Nigi baca korang, nigi baca di huruf ilana korange. Maka iweringi deceng 10. Di deceng ikali 10. 10. La akulu alif lam mim harfan, maka dia tak dewak kada alif lam mim si di huruf, tapi lipu nasi di huruf, laman nasi di huruf, mimnya si di huruf. Ya koto mengaji, napa ki maka ada alif lam mim telu deceng kali 10 mancai 30 deceng. Mancai 30 deceng. Nasaba ramalang ini baca, non ripu Allah Ta'ala ramalan untuk palapi-lapi, palicu-licu apalangi, sampai alicu mencaji 70 alicungan. Jika 70 kali 30 berarti 2100 deceng. Napa ki maka ada alif lam mim pahalanya 2100 deceng. 2100 deceng. Per huruf bro. Dia ko mangulan leki. Masalah-salah nih pak kita gangkan atau lika pesa iro baca korang iro. Alif lam mim lancar mo pah tapi waktu na kisah kan iro. Kapan nih? Iya ko ipalepa itu jumlahnya 2. Berarti 2 huruf. Apa ipalepa? Berarti saya kan 5 nih huruf. Jadi ia komat deke pahala itawe okor keuntungan na pancaji pun Allah Ta'ala bulan suci Ramadan untuk napa turun korangi na iro korangi na amalae na palicu-licungi pun Allah Ta'ala. Sini no masalah malabih kadere. Yang kedua, yasengi pangulun na ulangi ulan ramalang nasaba angka si diwanni nah hadiah ke Allah Ta'ala khusus ini misalnya
Itu napalicung-licungi tania haba maka dalam 70 bangsa si diweni khairu min alfi syahrin, lebih makasingi na sisa buay ulang, sisa bulan arua puluh na talu tahun lebih, arua puluh na talu tahun lebih. Jadi sisa ki makasi na 7 moy Lailatul Qadri pada lo na kutuo ki makasi yang arua puluh na talu tahun lebih. Magi na kuaro na sabawatun na madengi nabi to kupung Allah Ta'ala na cauka je nabi marioloy malampe manang umuruna magala makasiwiang iya umakku ponco minakalaka maka iya no ampai lay pancajing kupung Allah Ta'ala siddi kemuliaan itu malam Lailatul Qadri surubawan ni umakmu jagaiwi kalau pula atau siulang ngokoro jagai angkasi diulang ngokoro peko bate jagai mapamula Ramadan pertama letu 30 letu pacapurang tuli jagaiwi taruntuk tu salsidina. Nah ini ku makaraki naturu pinapa ka memaki buah amala peko nereko irotu baki buah amala matinroki ede taki buah amala apata matinro munculi madoja kidena moto jadi ya komiki jaga yang jelas dalam bulan suci angka salsidina wani ko tu jaga mana nih tatuju si di salsidina sini masalah lebih kadere. Kemudian yang ketiga yang peyasang pengulunna ulengi nasaba ilanna ulan ramalang angka perintah puasa agero puasa ero salah sidinna kanjakna ya sangi puasa itu nasaba mimat tau mata po imitomi yuk bima puasa itu mata po itu yuk bima puasa dia kon katau de na puasa aja muta salah pahat de na merasa yuk itu apa itu lalangnya perintah puasa kasih din itu ilana kurang itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam toma tepe ya perlu ngiri di puasa ki toma tepe lalu pak baluk balewe si bapak baluk kajue iyo bi pak baluk bale kega lepang iya merasa pak baluk bale lepang iyo bi kaje pak baluk kajue aitan itu ya yobi pak baluk balewe nih maka tuh ini kalau malangnya isurai mah puasa tahu mah tepe jadi merasa mah tepe tuh mah puasa merasa orang beriman mah puasa pak yobi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tuh mah tepe isurai mah puasa puasa kok isurai mah puasa magi ni suruh mah puasa iro puasa salah sidinna punsina yang kaya manasok kuidi perlu tapas supaya aja na susai ki puasa iro salah sidinna puasa itu untuk padisini watak kalewe padisini watak kalewe maka dia nabita sumu tasihu puasa ki bermadisini ya komiki madisi puasa ki nanda buti katongan nabita tu dena karena malasa-lasa melotong mani mate napa malasa lasa melo mani mate yolona iro denang karena malasa-lasa nabita memang aga nak burang salah sidina itu puasa puasa ki madisi jadi nabita tu puasana minimal ilang sulangi kotanya ramalang minimal 10 sidi sining ni mapuasai apa sining kamisi mapuasa to apa to kamisi siulang tanggal ulang ni 13 14 15 mapuasa to ya minimal 10 sidi puasana kita ilang siulang ni iro padisigil karena puasana kemudian amode na puasa na bita taratoro to andrena apa itu na bita mandre iya pa na mandre kumaliwasan nih
Depa nama sona paja. Jadi dua. Puasa, ya kode na puasa mandre si dana, iya pana mandre maliwasap pi. Nah, iya topa, nah asalnya depa nama sona pajai. Jadi dena tir pas sabarna dena kanakan na ilasa, maga yero. Maka dei doktoro doktoro Ietu ilalanna watakkale ilawalanna buah-buah ang kami to bakteri na pancaji pungala ta'ala bakteri iya ko magampang ipa makadaki bito-bito ang kabito-bito na pancaji pungala akatana iro bito na pancaji pungala ta'ala manrei iro andre na sesay na butuhkan ni watakkalewe jadi amo mas so tawe tapi berfungsi mui bakteri iro sesana nabutuhkan ni watakkalewe yang kamu iro manre maka dito na kanay relasa contoh mega golla yanre apa madodotosi itu dito manre golla tapi kolab di golla iya tuh mencaji penyakit gula lebih lunra mencaji tekanan nah tapi amolab di lunra lebih golai tapi iro bakteri pakan regolai pakan relunra ang kamuin manre iro na sesay watakkalewe naka amang de nakan nete penyakit gula kuang kamuin manre iro kumang onaro atau bakteri atau bito-bito onaro nah yan namo na rekomandre ki golla mega na liwang ni batas kebutuhan na watakkalewe ako iya bakteri pakan regolai mogok to de na milo manre magi dan manre apa meso toy magi na meso apa megamit to yanre jadi de na manre ya gagay mancaji ro kelebihan ro monre bertumpu monre sitopo mawari iya na mancaji lasa lebih golai mancaji penyakit gula lebih pajje mancaji takanan lebih lunra mancaji pokoknya sini na ya andre lebih iya mancaji lasa maka pak burani ro gagaero kurangi andre liwasangi kumangi bito bakteri neko tuma puasa otomatis tatay maliwasan iro apa digaga andre tama digaga we tama tatay maliwasan ye kubukay matu tawe maliwasan ibito-bito amo mega yanre amo liwa pat ko liwa aja mo taliwa apalagi itu taliwa eko taliwa omega ladan liwa na na liwa ni cek de na butuh ke watakkale ko to buka tu de nan lasa contoh angkat tahu pingsa je ko manri contoh tapi nasa puri ma puasa contoh na bukan asalet de to taliwa pas-pas itu de na pingsan itu gaga itu nah ini ko taliwa woi mana kalau ustaz ko buka ki de na lasaiki apa angkero bito-bito mandre maga peli ana mala sama toa kada sia mangko coto na kada talu mangko mi ola biwi taliwa ya sanna taliwa pak urani buka masoni amo bakteri batsoto naro naliwat topam monro si bertumpuk akan nanti segala macam jadi puasa puasa bareng wedding nali sini watakkalewe setiap penyakit seperti itu jadi rampai nasuroki punglatala ma puasa kormalangi meloki na pa di sini iya di sini tidak ternilai agagan angkana mega tau rela palutu otona balu otona palutu orang parana untuk lolongan adisi di sini ulrat gina ya tapi bagi kita amo de mapa de amo de gaga diwatikir untuk di sini aga pakai gunai iye anu nabi teh maka puasa ki berat madi sini kemudian nasur ki puana talam ma puasa tanya perintah baru ye tanya perintah baru amo mak dioloe isuroto ma puasa agama marioloe isuroto ma puasa Siti Maryam itu isur ma puasa cuma demi na pada puasa taidi iya puasa taidi salah sidina irona akatana isur ma puasa salah sidina gunana untuk padising watakkalewe iya puasa na Siti Maryam isur lega ila saangke kenai aga lasa bicara
lasa gosip puasana Siti Maryam. Apa iro Siti Maryam makunrei maka lebih denang kana supole onronna magi takko monro dara na de nagaga denang karoani kisai. Nah, iro lasa bicara kan nih. Lasa bicara kan nih. Makkotok mana bali boleh? Aga na ikut Maryam, anak panrita ko, magi nang kamakko to kidomo. Naya ko na bali Siti Maryam, de gaga tau matappo apa magi angkan itu butin na. Nang katubutin na nang kamatampun de galakay na. Wah, de gangkan na watun na matoa tampu na. De nanulik batta iro ko kampun na ro. Gangkan na lo si di onrod makanan zarkia lo ketemurang. Si di onrong itimurang. Ila kita itu makara bayi talahab. Iya ko makake makarte Bethlehem. Okoniro waktu namelo min mana jadi dinami sanre okko toka Roma mate diga daunna nonroi sanre okoniro manguriwa gangkana min mana masui anakna yaitu tahu nama kunripure min mana mega darah kurang jadi mesti tambahi pada darah iya na digaga dokter jika kana batena pungalatala turungi atanna takko na pancoli lolo iro karoma matewe macoli lolo langsung punga mak buah malupo matasa matasa waktu na matasa buana na maparenta si pungalatala makada Maryam rongko iro 1,000 buana baran rewai daramu, rewai kekuatanmu, rongkoi. Makunrei bunga mimana, isuro rongko ke Roma. Ya sange ke Roma maraja pito orang to kalukue. Nulle ke balik. Tapi makanya guru ta, pungalatala suroi rongkoi tania tanagana, Mariana perluang tapi akuragana. Jadi ini nasuruh ki makuraga, asale pungalatala paturungi. Jadi nasuruh ki makuraga. Gongkoy. Ye waktu na gongko. Na siaga gongko na pa isuro meto makuraga. Pakuraga na Siti Maria gongkoy tak dena. Yero karoma tak dena si tujuh tomi wat dingin andre. Yero de pana perluang ide na tak dena manu de tak dena. Nah. Pure andre puli tanagana. Puli tanagana. Gangkana sawe si bici aku kampung nama kada mimana nitu Maryam angka tu ketimurang ni maka kotolok demui maka si kampung lokko melok demui melok pupangi tanah Siti Maryam angka ni pole tau melok demui watero makada aga jitu Maryam nya iro watero maka dari Siti Maryam inni nazartu lirrahmani sauma iya makokoe unitinjakan ngilok kupuan ngala ta'ala maka dama puasa ka para silalona mandre karoma ro silalona mandre karoma nakada matinjak ka okupuan ngala ta'ala ma puasa ka makokoe cara aku ma puasa la ukallimal yauma insiya de umelo mak bicara aswewes yaso de umelo mak bicara okko taulinoe jadi puasana Maria manremu tapi de nak bicara jadi makoro syariat lo Siti Maryam lo manremu tapi mak puasa betul sana de nak bicara dewa bicara soya siasoe okko tawe angkelat tu tawe koro de nak bicara maka depeko itu Maryam aja nak kuake domna asyarat ilai maka iro Siti Maryam apa dia nak bicara na jelok mi bawang iro anak na jajiona ro maka dek iya banna tumutanai dewa bicara ya ma puasa kak dewa bicara iya banna tumutanai maka de pak kampungnya kaifa nukallima mangkana fil mahdi sobiya Piko batewe, memang bicara tau ilalat tojah tojani.
bicu mo pa sila lona jadi tojak peko carana iya mak bicara aku asan na pungalatala takko na pak bicara to ngi anak lolowe aga nasan makadani anak lolowe anak na Siti Maryam ini Abdullahi itu ya atan na ka pungalatala atani alkitabah angka matu na kiringa pungalatala kita kita Injil naro na kiringa pungalatala matu kita waja'alani nabiya na panca itu matu nabi lanti ka matu pungalatala mancani nabiya ima bicara anak lolo bicara ya atani alkitabah waja'alani nabiya na kiringa pungalatala kita na panca itu mancani nabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu na panca itu tahu bawa baraka kenro kampung roi tanrano baraka waktu ku imanakan karo mamate non ro sanre indoku takut maculi mampunga buah maraja matasa jadi ro anak lo leonaro makokwe de pana mati ro igatan ko pungalatala itaro ko pungalatala ang kawakan menre langi yang jelas de pana mati ro nabi Isa ro ang kamang kanamatu na turpe mang upan na turu kenro kampung ro turu nabi Isa ro tete bawa baraka kita na puro mana korap turunge tete turu tete mulo baraka wajalani mubarakat aina ma kuntu na pancaji ka pungalatala untuk bawa baraka kenro ka kampung ro onroi Yikin rumah tuh tepat tuh Nabi Isa tuh tapi yang kebaraka aku tuh kemudian wa ausani bis sholati waz zakati madum tuhayya na wasiatkan nak pungalatala maka aja mu tetangi sampajangi si bawa seke gangka pajamu tuh apa nih jadi angka betul tuh pada sampajana jadi Nabi Riolo engkau tuh sampajana pada puasa ero angka puasa lain ni batena sampajangi makotoro angka betul puasa sampajana angka betul puasa coba lain ni batena jadi pasang angka betul sakana jadi wa asani bis sholati waz zakati madum tuhayya aja mu tetangi sampajangi aja mu tetangi pasu sakke gangka matemu gangka pajamu tuo iro ipasangi wattunna pura makwaru pura puasa pura ni dena bicara maka wa napai tama akalan nasinya pak kampungi makada de to je pale na masalah Maryam angka je pale ambo na yero nana ero ni ga nakada pungalatala nasa si pungalatala ambo nero nana ero latu makoko itu latu makoko de pana baru pahan na iro wawan ero Nabi Isa maka de Nabi Isa anak na pungalatala papuran na po pungalatala lam yalid wa lam yulad itu pungalatala de nang kana himana ka de nang kana mimana de nang kana himana kan tapi nasabab pahan na iro de na mi berubah iro pa de itu na mi terima na pa mata dak mi tu iro keyakinan na rumah kada de anak na pungalatala iro pajai ini manu Siti Maryam sauni rola saero pajai ini manu ang kambo na anak na pungalatala ada mu ganggu sini no masalah bahasa jadi puasa na Siti Maryam makbura lasa gosip makbura lasa bicara lasanakan nan bicara maka iro ini makokwe alhamdulillah nadapi bulan Ramalang aja na iro tita lahiranna salah si dinna fungsina puasa insyaallah nareki adisi di Singapura nabita rampai apuasa ki beramadi singi apa kata tamadi sing apa basutoy ko lima puasa itu adalah tepe malasa jadi ko puasa ki insyaallah madisi manangi madisi rohani maka si tepe madisi tepe maka anjato madisi to insyaallah watak kalewe memagi-magi angkai tonroi ajapiro gagairo tapi dari nani kualita maga perubahan lasata riwat tuma puasa ta dibanding ka watuna deta puasa maka isa iya ko idi naruntu iro hikmairo isa iya tiasa pengalaman iman iya ko idi naruntu pengalaman iman dena tunul lemani tahu dena malaikan amu aga mu pau apa iya lagi runtu oleh karena itu akamalakan agama akamalakan anu tongangi
na papahangi ki pungala tala insyaallah de pataruntui ya ko ina runtu itu gaga itu maka inor ya sang ilmu wahabi, ilmu yang langsung didapatkan dari Allah dengan jalan mengamalkan apa yang kita angka irisan akamalakan irisannya na tambai pungala tala pak disang yede pandarati irisan sini no masalah lebih oleh karena itu memagi-magi dari pungala tala keteguhan iman naring hidayah sehingga lima tonga-tongang insyaallah pacap bulan rabalangi nasi matonga-tongang bikin amal. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.